illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Ang atay mahud na mga kamislam, dari na isab kita niyo adlaw ini, adlaw yulyasin Allah subhanahu wa ta'ala. Magpatumtum kita niyo kaniya pa kaniya, sinhal simparakala sinagama, karna inini na ang buok dengan mga sarab, ikamumpaat sin pag-ibadat na tufa Allah subhanahu wa ta'ala. Adlaw ini mga tay manghud pasalim parakala pagbisaran na to ini na parakala mahawa siya sa hinangunta sa khulasa in topic ini bang man sa jay mga mano siya madawhat sin parakala ini imabaya ko pagbisaran adlaw ini mga tay manghuda kami Islam amuna in sarab yaglulugatan si mga mano siya in kahalan ini sampili mga mahadjan na rin nila kay ngatan mahawnin agaran nila. Pasal inagar na sibu-sibu naong niya ingkatan ini maripan sipak rong niya guru Raisab. Inan sipak ini mari guru Raisab nahilo sila. Nangkan na in mga in khitab ini mga tay manghud na harap ini maun katan pa mga sila mustamiun. Mga rimurungog na in mga ini address kanyo katan pag-uwasin topic ini insyaallah taala kamo nimbala mamini aw no in sabun nalagaron nyo iban sindi. Natay manghud na mga kami Islam in topic ini amo ning pagtakon na to bid'ah. In bid'ah ding mga bid'ah ini na ini amo na ining piaglulukatan si mga manusia. Daran naglulukat in manusia. Naunin hinangon na to solusyon na parakala ini mga tay mangud na mga kami Islam. Unin may nang na to solusyon. Natay mangud na mga kami Islam. Unang-una para kahatian tato din hakikat. Ang kanang mga tay mangod na mga kami Islam, wajib ka to imanuntut kita ilmu pag-uos stadion na to insira sin Nabi, pag-uos way rapat sampili sira si mga sahabat stadion na to. Hari para kala kahatian na to inakikat. Di mga tay mangod na mga kami Islam, di lang takamoy hambuok upamahan misal hawak to inallahu subhanahu wa ta'ala. Yung before kita matupakwanin, hawak to inallahu subhanahu wa ta'ala imian siya fa mga malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Magpapanjari akulong sin Allah subhanahu wa ta'ala mano si alam singgumi. Hawak to ini mga tay mangud na mga kami Islam jimawab yung mga malaikat. Karena yung pangasuho si mga malaikat ini nangawusuho sila fa Allah subhanahu wa ta'ala lang si mga ulama isti'lam. Nangasuho si isti'lam at humati sila sin hikmat. Sin in Allah ta'ala magpapanjari mano siya unin hati niya to. Hawakti menin Allah Ta'ala with khala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddis sulak. Hawakti menin Allah subhanahu wa ta'ala magpapanjari ako manusia dihagumi imian yung mga malaikat tay mangud na mga kami Islam. Ya Allah in hamzar hindi nalif hindi lang si mga ulama istifham isti'lam hati na mawa sila humati sin hikmat karena yung mga malaikat nagtawado sila nagpakumbaba sila fa Allah Ta'ala baba sila humati sin hakikat sin ilmu at taj'alu fiha man yufsidu. Ya Allah magpapanjari ko mano sa ingkaunan nila hangum singgumi magdarwa ka wa yasfikud dima magasag sila dugo. Yari reisab kami lanya wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddis sulak. Yari reisab kami ya Allah long mag-ibadat magtasbih kamo ipaghali pangkabayan mo may pa ko magpapanjari manusia. Bukunin nila nga i'rad, bukunin ni pangsulang nila fa Allah, pangasuho nila. Mga tay mangud na mga kami Islam, bang natupangat siya ning kaul si mga malaikat tinidi nga mga akwal nila, urik inaki si malaikat. Imano siya nagdarwa ka, imano siya nagasagdugo, inusulir, inallahu ta'ala biutangan kita sinallahu ta'ala sakfam mahfuda. Mainang siya sababi kapag cover ka to dising paso sin suka, mainang yung suka vitamins ka to. Asabab sin pagdaro ka sin mano siya magkuhan si mga plastic pollution na jag inusun layer kakainang si mga pagmupsid sin mga mano siya dihaton niya. Bang biya to kuri kinagi si malaikat sa kita mga tay mga kami Islam. Minsan ingkabtangan si malaikat ini hakikat kuri kinin jima jato
sa aun wayroon nila kaingatan Allah rin makaingat. Inagisin Allah subhanahu wa ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aulong sin Allah kaingatan ko inyo kaingatan. Sabi nilong ni Abdullah ibn Mas'ud, iba ni Ibn Abbas, mayroong mga malaikat na kaptang ini harwa para kala. Hambok misal si mga malaikat ini, hambok lang niya sabab, beitaan sila sin Allah ta'ala, biyarin hinangon si Manu siya bang ako magpapanjari. Beitaan sila. Hinambok lang niya, hinang nila misal, pasal na kao na papanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala di agumi, amo na yung mga jin. Ang mga kaywanan lang niya, mga comment si mga sahabat, iwan si mga muarrikh, lang niya doang ngayon utahon na kao na yung jin, din nga mga manusia. Sa unin nang si mga jin na kao na maripa dunya, ininang nila mga tayo mo da kami Islam, nagdarwa ka sila gumi. Ang kan naabot dito gimuha Yazazil, amo na iblis, inga ni Yazazil, in darajat biutang ka na sinala biya sa pantong darajat si malaikat. Pasal sinamon insya ini nga mga abid makusumag ibadat fa Allah ta'ala, haway pagimuha Adam. Piabuno sin Allah ta'ala in mga kajinjinan mga nagsisirik fa Allah ta'ala, naruwi sila lang si Nabi Muhammad mari parakat yari naras na rirakat. Asabab ini nakakaptang imalaikat ya Allah, ini nangon si Manu sa bera sa pantun hinangon si mga jin. So ini sin Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aulong sin Allah ta'ala kaingatan ko inyo kaingatan. Mayta pasalim maksud si malaikat ya Allah bangin maksud mo magpapanjari ko mano siya magtag-ipon sila kayo mo, yari ra kami lang nga magtag-ipon kayo mo ri maghali. Sain Allah subhanahu wa ta'ala, imyanin Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, ay a'lamu minal maslahati rajihati fi kalki haulai. In Allah ta'ala rin makaingat si maslaha si mga unin ni karayaw si panjari niya. Mayta ma la ta'lamun, wayroon kaingatan si malaikat may ay sayujadu minhum anbiya wal mursalun wasiddiqun wasyuhada. Di indo na mga manusia gimuha ini way kaingatan si malaikat, gumawa runing kanabihan, gumawa runing mga syuhada, iwan si mga tao mabubuntol. Naam, amunya tinilmo sin Allah ta'ala, kawasain Allah ta'ala. Nari mga tayo na mga Islam, bang tatangad si aning kaptangan sin mga malaikat, kurikin malaikat. Kurikin malaikat. Sa tayo mangod na mga kami Islam, in ilmu, di nga Allah ta'ala, aun sa limitation. Di manjari in ilmu, di nga Allah ta'ala, mga tayo mangod na mga Islam, hinangon ta sabab, ikalayo ta, makasud kita pakulo, mangliula ka ta ilmu. Maginang kita tasri sara. Ang kaning pagtakon lang niya imyan, nakitalaw niya rin hindi uning pagyanong bida, ibtida, ato ibtikar. Bang wayroon bang on ibtida iban ibtikar, wayro di man jari bang wayroon mubtadi iban mubtakir. Taghinangan si mga ini. Bang on muhdat di man jari wayro muhdith, naghinang si bida ini. Nam, impangasusi mga katawaran di katu nauno na hinangon na mo katuan. Habiari ning pagtungga kali si mga ulama na to, habiari ning kahalan uni nangon na mo siwu-siwu lang yung takadalil siwu-so biari. Insyaallah ta'ala mga tayo mo dawam Islam, in solution niya mari kita pa mga sahabat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, kaani mga tayo manguding kaptangan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inibita sin Abdullah ibn Mas'ud. Hindo sin Abdullah ibn Mas'ud pa mga tabi'in, mga tabi'in murid niya. In Abdullah ibn Mas'ud nga sahabat sin Nabi, inagi sin Abdullah ibn Mas'ud pa mga tabi'in ini, inagi niya long niya, man kana mustannan falyastannan biman kadmat. Bangka mulong niya mabaya umupi lang ni Abdullah ibn Mas'ud, upihin nyo intaw patay. Ang miyatay sila dan sin pisabilillah. Fa innal hayya la tu'manu alayhi fitna. Sabon na lang ni Abdullah ibn Mas'ud, intaw buhi di mo pa kaingat amang sa makapasa fitna. May isim pagyano niya rin. Impagyano ni Abdullah ibn Mas'ud, hindi mga tayo mawad na mga kami Islam, muna yung mga sahabat. Labi na yung Khulafaur Rashidin, muna yung upat ini. Nang kanaimian ako kayo tayo mga muda kami Islam, puas ni stadion ni sira sin Nabi, istadihan ni sira sin upat ini. Ya Abu Bakar, ya Umar, ya Uthman, ya Ali. Bang mukita un mga tayo manguding kaptangan sin Nabi, inkatan sin pagkaptangon sin Nabi ininiwahi. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Inkatan sin pagkaptangon sin Nabi, inyan wahi bukun kabayan sin hawa nafsu niya. Awaktu miyanin Nabi Muhammad hadis ini long sin Nabi, fa innahu man ya'ish minkum fasayara.
Isiulong sin Rasul indeng kanyo, abutan pa kamo singkot makbuhi, pasayara, makakita na kamo. Unin sin hindi, sin lang niya harful istiqbal, inisin alamat sin susungon zaman. Pasayara, makakita na kamulong sin Allah tungga kali ikhtilafan. Kathiran, matawad. Asabab ini miyuga in mga sahabat, mabaya sila lumati, mabaya sila masyafaat hafid na ini. Inagin nila, ya Rasulullah, pakain na kami waktu ini, unina mo laong sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, agad ka masunna ko iban sunna sinupat ini. Allahu Akbar. Inagin sin Nabi puas ko makat si sunna ko agad ka maupat ini. Biasa pantun mga taymangod in Nabi tumtuman yung taymangod. Atayim kiabtang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kabtangan ini buhi pa siya. Sa ininiwahiring Allah kaingatan sin Nabi nupatin ini sumulang pa Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ang kanawang testadyo nin mga live sin Abu Bakar. Lahat yung tenistadyo nin live sin Abu Bakar. Ya Abu Bakar mga taymangod na mga kamisang pasalintapik tinukula sa summarize. Umagat ini mga patuja min topic ini. Ba't takahatian to siya inshallah ta'ala hinaunta kula sa samaris. Mamansad na kahatian si mga tayo mga udakang Islam. Ya Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu mga tayo mga udakang Islam. Atayim na wafat in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang biyarin in iman niya para Nabi Muhammad. Ang asanya na Siddiq. Dengan kalimah sadaq. Nagsabunnal insya nga na Siddiq atay min Nabi mataw rin namuting nga Nabi pag-Islam al-Miraj inagi Abu Bakar liw pa rito kakaroon ko. Ya Abu Bakar biar in maglasa pa Nabi ubos paunan patay kut pakit protey kanin Nabi simut silalom kib doa sileman Nabi at espiritu nin bajoy panabon sa pilsiki nakukot pa si mangut ko talom sin luang mamantabuno niya sikin niya pagputik niya pa Nabi. In mga sahabat biat nilasa Ya Abu Bakar Siddiq ka-time na wafat in Nabi Muhammad na hilola in sahabat sambat ya Anas ibn Malik atay buuin Nabi di matong sa Pamadina in Madina hipusin saya ang sangyanan munawwara saya pag-uos miya tayman in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Madina na hipus sa sintigidlom hawakto ini mga mano siya in mga sahabat aon na kanila nagtakayol aon na kanila nag-imagine aon na kanila nila kaingatan in bisari nila saya Abu Bakar Siddiq inay ng sabab bang buko ni Abu Bakar Siddiq pirigluin Nabi pagtag-ipunan si mga sahabat. Sampili Abu Bakar Siddiq na inang sabab, iyan sila Abu Bakar, isiuring kanyo, in pagtag-ipon ni Muhammad, nahi Muhammad patay na. Isiuring kanyo magtag-ipon fa Allah, baitanta kami na Allah Ta'ala, hayum la yamut di siya magkamatay. Asabab ini na-realize si mga manos sa Nabi Muhammad, tao sadya siya. In siya tao sadya. Pinisa sin Allah subhanahu wa ta'ala, asabab ini tuan biatin pakusog simbang mawbug ya Abu Bakar Siddiq. Nam, uno pa, inkusog sin pamagbog ya Abu Bakar Siddiq kasunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang patay kumpir, in mga sahabat in nabiyari kusog sin iman nila. Di ba ini sila malasa pa Nabi? May sila way naginang sin maulid. Na ini mga sahabat ni Abu Bakar Siddiq in lasa niya, waktu na wafat in Nabi before na wafat in Nabi, di akan sin Nabi hipakatun pa atuun parum amunay Usama bin Zaid. Anak ni Zaid ibn al-Harith adopted son sin Nabi. Sa nawafat in Nabi wayruun na nakuanin order ito. Sa nainang man Khalifa Abu Bakar Siddiq radiyallahu an pag-uwas sin Nabi reakan magtusin Abu Bakar Siddiq na in mga Juyos siya pakatun na sila matupagwa daon na magbunuin Rome. Hawak to ini mga tayo mga uda ka may Islam isa-isa ray Abu Bakar Siddiq in katulad si sahabat idzag-idzma sila simulang sila desisyon ni Abu Bakar. Way sila siulot. Sampin lakpon sila. Diak nila Umar Khattab radiyallahu an. Ang kanakaya ni Aisha radiyallahu an. Hawak tumiyatay in Nabi Muhammad di amalong ibiyutang khalifa. Biasa pantulong ni Aisha kaya butangan niya maada mabugat pa rin Abu Daka ba niya. Pasalmita, hawak tumiyatay ng rain in shepherd. Magjajaga si mga kanaim, si mga kambing. Biyaon lang yung wayroon na magjaga kanila. Yaon kata nakidkid yung mga diap. Iwan si mga mangutkot, iwan mga asad. Yaon nakidkid kata ng mga ngutkot. Ready katan sila anytime kutkutong pa sa wayroon ng rain. Magjajaga. Hawak to biyutang Abu Bakar. Di kaingatan mangunin hinangon imbugat sa responsibility kaya butang ka ng Abu Bakar. Pag-uwas. Nagismay mga sahabat miyato sila kan Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar, lang si Umar Khattab nagisma nagsura yung mga sahabat.
Bang kuno manjari ay namo na paraha mga Juyos magbuno matuparum. Pasan may tabago pamiyatain nabi. Iban ini kau in khalifa ri. Bang piaig mo kata ni mga sundalo matuway makaputik kay mo rin di Madina. Wayroon makaputik ha mga family ahlul bait sin nabi. Sa Abu Bakar kita mo ba yung pamahugbog na sin sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inakinya kan Umar. Ya Umar lang niya. Minsan yung kaunan isa-isa ko nariha Madina. Iparata ka mo matukatan. Inya to pagredaan kuminsan pa ko lang yung unin jumatag ako maman sa jama implement ko yung kabayan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Order sin Nabi ini. Uning kabayan mo lang yung markatab. Di ko lang yung hinaunin order sin Nabi. Wayroon na jawab yung markatab. Nagbalik sa mga sahabat. Nagsura sila nagbalik. Sampil pagbalik nila inangin sabi yung marka niya. Ya Abu Bakar, ya Babakrin. Nakapag-ijmain mga sahabat. Manjari magparana ko si mga Juyusyan katan magbuno madto ayaw Haji Usama bin Zaid. Pasalin siya ini bata pa ang putag pito pa, pangputag lima pangputag pito numol. Why pa experience niya magjihad. Pangawa ko ruway nga mo mas malasting kaniya. Ubusin nang Abu Bakar Siddiq, yulinan niya biyan nakabayo Umar kata bampasan niya. Ya Umar, mabaya kau gantian ko inunin dia akan sin Nabi. Mabaya kau indakan si Nabi Usama indakun kuruaing. Mabaya kau marhinangun ketu. Ya Umar, innama ana muttabi walastu bimubtadi. Inaku Umar memagada ko sunna sin Nabi ri ako magsusulang. Allahu Akbar. Subhanallah waktu ini kureki mga sahabat mang dia pamahamta. Bait ang para umat tumapahamak in Madina yaunin ahlul bait yaun ko rin duni ko khalifa. Sa subhanallah pamugbog Abu Bakar Siddiq sunna sin Nabi di maug na inang sabab kimusok in pagkakama Islam. Biadto in pamugbog Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Yung Umar Khattab naabot liastigo inanak na kapag zina yuko maudod sin Allah Ta'ala pasal tiungog ning kaptangan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misani Fatima anak ko bang sananakaw igan kinlima. Na inang sabab anak niyan nawafat. Kana si pag-implement na sinsara sinakam Islam. Ya Abu Bakar Siddiq. Pangbiarinin iman niya. Hinda Ali. Hinda Uthman. Istadyo na tukatan ni Marati. Binistal nila katan. Impangasubo. Habita sin Nabi ini alaikum bis sunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Agad ka mo pa sunnah kay khulafair rasyidin. Dia siniyan sin Nabi mga upat ini magkalong. Allahu Akbar hikmat. Bang manjari ito na authority na sa ini ijasa. Manjari na sila iminang sara. Amo ni minang ya ulo nga ini pamaham na may istihsan marayaw sa ini butang na mo. Sa wayroon tuwan din kali ni minang. Intanda niya misa ni Umar Khattab na kainang sa simpagtakong taraweh. Pasalin kaunan ni Umar Khattab mag-asas fil lail maglibot sa sindum. Inyat tuwayron niya hinang sa intag na naghinang. Pasalin Umar Khattab kaya hatiyan ni inna bibakas na kapag tarawih tuyrum. Sa ikaupat way nasa gimuha pasalin tao in kabuwan sin Nabi mahinang wajib siya. Iban kaya dalili Umar Khattab Ubay bin Ka'b nakapag-story sila. Long Ubay bin Ka'b ya Rasulullah baitan sa Ubay bin Ka'b. Long ya Umar in Rasul sallallahu alaihi wasallam bukwak tu kaya baitan ko sa ya Rasulullah unahinang ko rumriyak. Long sin Nabi uno ya Rasulullah bialik ko lang impagta kung mabaya ko sinamunin ng tarawi baka sinang mo yato ang tinggalan mo pag-uslong niya mga halikulong niya mabaya sila kung pag-imam mo nila pasarin ako lang niya makahati ako hafidul Quran ako lang niya nag-imam kanila pag-uslong niya ako lang niya nag-imam kanila pag-usin Nabi kaya tawa siya ang yating pagtaon takrir alamat nagridain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa inya tunay ng sin Nabi tinggalan sin Nabi pasalin sahabat that time ito kulang pa sila pamamay ilmo di nila pakahatian nasa babi ni pagdatong yung Umar Khattab kita niya nagpulak kalit ni pagtarawi o nambukin hafidul Quran o makadambukin nambukin kewan ng tumpukan ininang yung Umar Khattab Allahu Akbar piun niyang buk imam inimam Ubay bin Ka'b hafidul Quran upat kaya pangandulan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin Quran impahala sin kiraatul Quran na bulan sin Ramadan yat turasa kaya rayaw jamaah pa siya sa inya tunahin ng sin Nabi aun siya puunan di siya mabilang bida ang kanakaya ni Umar Khattab kalima lugawiya ni'matil bid'atun hada long ya ni'mat ini long niya bid'ah ni'mat lugawiya buku neto bid'ah hasana lugawiya to expression sin Arab ito sa inya to rin siya mabilang bida pasal aun siya puunan in Umar Khattab in kusog sin iman niya manjari sila himinang simbiyato at time ng khalifa yung Umar Khattab
iyan sa sin Yahudi kaya sa si testing sa sin Yahudi long sin Yahudi ya Umar bangka mo timuro ni nayat ya Umar akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina banglo ya kamo timuro ni nayatan nalong niya hinangon na mo yan nga mga ayat festival hinangon na mo lang sinumar katab ayaw nyo na kukuha na kaingatan ko yung sabab kano timuro nini alawara fatajjatil wada mahapon timuro ni nayat ini kaingatan ko no waktu ayaw ko lang sinumar katab ko na rin na mo hinangon ni mga ini Allahu akbar yun ni mga ini hinangon mo idin yaw akmaltu lakum dinakum istihsan sa to celebrate mo Diyo siyempre ni nakama sa lago-lago celebration ba't may ta siyempre na sinallahu talina ka majukop na. May mga sahabat ilamahinang. Ang kaning kaptangan ni Abdullah ibn Mas'ud, may taimiyan siya bang kamumawaya umupi ka mapatay. Impagano ni mga sahabat, pasal nung imbuhi fa innal hayya la tu'manu alayhi fitna. Imbuhi lang Abdullah ibn Mas'ud, di mo pa kaingatan mang siya makapa sa fitna. Di mo kaingatan, minsan pa siya alama. Bang mo i-compare yung mga sahabat, iban si mga ulama, iban mga fuka, malayo, yung mga sahabat, mga hanggatos, doon gatos kay manadis di memorize. Sa yung mga alama, mga malalago ulama, yung mga memorize na dis mag-milyon. Ang kabanay ka Ahmad ibn Hanbal, 2 milyon. Bang may compare sa uning impiagbida ng mga sahabat, yari mga sipat si mga sahabat, mga taymuda kami. Ang kan nakita yung mga rimurungog, imangan nalbang isinagaranta, kaul sin ulama iniminang ini pamakam niya, ataw makad kita sahabat, ang patakumpiro ng pag-iman nila yung pag-iman sin sahabat. Abi-ari waktu, abi-ari sabab, doon nyo kay ngatanin real, uno to rin nakikat inagaran nyo. Bang ininangon mo dalil guru, ing guru bukun siya dalil, ing guru majat sa dalil. Naam. Unin pagano si Abdullah Mas'ud, ulaika ashabu Muhammad, sila na inashabuhi Muhammad, sila nin sahabat sin Nabi, kanu afdalu hadhihi al-umma, sila nin sarayo-rayo ri umma. Uno naman nin sifat si mga sahabat ini, wa ahmaq wa ilma, ibasali mga sahabat ini lanu tuwanin laum sin ilmu nila. Bukun mataud, wa iman Abdullah ibn Mas'ud wa akhtaru ilm, mataud sila ilmu. Bukon, pasabesin sambat ko kayo mo bang i-compare mo sila kana Imam Bukhari rahimahullah, kana Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, i-compare mo sila milyon hadis memorize, mga sahabat doang gatos ang gatos hadis, sain sila lang sin Abdullah ibn Mas'ud, bukon mataw di memorize, malahum ilmu. Amak! Wa kalluha takalluf, iwa mang sila magbisar wadih, maliwanag. Di ko pasigpitan, patarangon kayo, waitaan ko, di ko lilayan sinika, ikamudarat kayo mo. Uno pa yung sifat nila ni wa ikhtaruhumullahu li suhbatin nabihi wa iqamatid dini. Sila impini sin Allah mahinang lumbang panun sin Nabi magpatindog sinakama. Allahu Akbar. Sahabat, ingkatan si Muslim dia dunya ini nangangarap bang ngajaman jari hinangun sila si sahabat sin Nabi. Sa impini sin Allah sahabat may nang sin Nabi, amo na waktu sin Nabi mga sahabat ini, bangon dapat irihil tingkatan maman kita may nang sahabat sin Nabi, kakitanten Nabi marata magnumampanon. Sa sila ininti mabang Nabi, nagpatindog sin agama, Allahu Akbar, pilalam sin Quran, kalukis in kalabihan nila mga taymauda o Islam. Kaya ita sin Allah suratul Baqarah, السابقون أولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Impanagna ang simud pa ka Islam dengan mga muhajir tau Makkah, pagwasin tau Madina, sahabat sin Nabi, awas walladina tabahum ihsanin, iban si mga magad kanila, mimurol simbitikan si mga sahabatin athar nila. Radiyallahu anhum waraduan, pilalam sin Quran radiyallahu anhum waraduan. Keredaan sila sin Allah, iban nagreda sila fa Allah Ta'ala, khalidina fiha abada, pasurun na sila falam salwa sin Allah Ta'ala, salama-lama na sila rito. Pilalam sin Quran, insipat si mga sahabat, beta pa sin Allah Ta'ala, insipat sin sahabat, hakusok sin iman si mga sahabat. Ang kalong si mga ulama, man ata'a ar-rasula wa wahadallah, la yajus lahu muwalatu man hadallahu wa rasul. Walau kana akrab karib. Lang si mga ulama, banging kaunan magtaat ko fa Allah. Iban nananawhid ko fa Allah, nagtaat ko pa Nabi. Iban nananawhid ko fa Allah sin sabunal. Di man jari kay mo in gumapi ko pasatro. Amonin satro yon kontra sin Allah Ta'ala. Kimo kontra si Allah Ta'ala. Minsan palo ni masuok kay mo. Mayta, tuan, itaban na inang sinabok sahabat ini, Ubaidullah ibn Jarrah ang po siya rin alam sulukat kaya mayta, in kabuhin alam sud, makatangis-tangis in kabuhin niya,
Tuan, yama niya siya nakabunuh ama niya nagbunuh bunuh sin Badar. May yama niya musyrik. Duma bunuh ni Muslim. Wayroon si Ubaidullah mismo yama niya sacrifice niya karena sinagama. Dito waktu ini biantog sa sinallahu ta'ala. Ang kanyang markatabang magsura-sura, magpikit-pikit biyari katumtuman niya Ubaidullah ibn Jarrah. Long yabang hajar yari Ubaidullah ibn Jarrah. Ambok sa ini sabab tiuruan sinallah ayat ini. Unin ayat ini. Long sinallahu ta'ala suratul Mujadila. Long sinallahu ta'ala la tajidu qawm. Wayroon kabakan mo Muhammad qawman. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Amun nagkakagad sila fa Allah wal yawmil akhir. Yuwadduna man hadallahu wa rasul. Dumamagla sa mga sila kimukuntara fa Allah wal nabi. Wayrong kabakan mo. Walau kana abahum misan ikaw na nama nila pa. Aw abanahum misan kaanakan nila pa. Wa ikhwanuhum misan taymangud nila. Wa ashiratahum misan kalalaga nila. Ulaika kataba fi qulubihim iman. Sila na ini kalukis kanila sinal Allah taala iman ang pangatayan nila. Wa ayyadahum birruhil minhu. Ibang biutangan sila sinallah pia pagmumpat sinallah iman nila pia taptap sinallah iman nila tatabangan ding Allah taala. Wa yudkhiluhul jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Pasurun sila sinallahu ta'ala palam surga. Amun unsuwa maglatos tagbas sa baba niya. Khalidina fiha. Salama-lama sila lam surga. Radiyallahu anhum maraduan. Karidaan sila sinallah. Iwanin Allah nagrida kanila. Ulaika hisbullah. Sila rin tumpukan sinallah. Ala inna hisballahi humul muflihun. Sa mundalin tumpukan sinallah. Sila rin magmumpat. Na mga taymangod, insipat si mga sahabat biyari Muhammadun Rasulullah walladina ma'ahu ashidda'ul alal kuffar warruhama bainahum. Insipat si mga sahabat mga taymangod kami Islam bang among memakat sila nabi baita sinallah farman sinallah subhanahu wa ta'ala in sila ini bang kunta nila sa trulando imbungis nila sa bang taymangod nila mapakumbaba sila. Insipat pa sinallah baita sinallah ta'ala rialam sinayat ini lang sinallah ya ayyuhalladina amanu man yartadna minkum an dini fasawfa ya'ti Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu wa adillatin 'alal mu'min wa 'izzatin 'alal kafir yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Lang sinallahu ta'ala o kamo mga bariman isuring kanyo timay ko ding agama sinallah di na ko mabaya sinsara sinallah di na ko makamakat singkabayan sinallah fasawfa ya'ti Allah biqaumin inallah magpapanjari siya kauman duaing ding kanyo. Unin sifat sing kauman ini kita sinallah yuhibbuhum kalasahan sila sinallah wa yuhibbunahu iban malasa sila fa Allah. Unin sifat nila adillatin 'alal kuffar adillatin 'alal mu'min lando sila makapakumba ang taymangod nila muslim pasalyala sa nila paglasa nila barang nila wa izzatin 'alal kafirin bangha ato nila kontra nila kafir lando imbungis nila. Yujahiduna fi sabilillah ibanin sila ni bang kalakihan magjihad sila fardu ain magbuno sila fi sabilillah wala yakhafuna lawmata la'im ibandi sila mabukasi mga mamimit na unimpit na hun kanila. Amo na ini pagyanon sinallahu subhanahu wa ta'ala dhalika fadlullah yu'ti man yasha wallahu wasi'un alim. Amo na ini nga dengan mga kalabihan dil kana sinallahu ta'ala sa punahin Allah ta'ala cukup na siya makaingat si mga papanjari niya. Naam, ini mga tay mangudin sifat ang kanimian ni Abdullah ibn Mas'ud bang kamulang yung upi nyo yung patay. Ang kanay mga sahabat atay manguda kami Islam kabay talom sin Quran in mga sahabat long sin Nabi Muhammad long sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Fatir ayat 32 inaki sin Allah long sinallahu ta'ala thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqu bil khairat biiznillah. Long sinallahu ta'ala auna mga ipon namo kiwarisan namo sila sing kitabo mo ning Quran pini namo sila dengan mga ipon namo hadi pini namo sila may nang lumbang panon sin Nabi Muhammad amo ning mga sahabat ini mga sifat nila tuwing klase sin sahabat sifat nila faminhum zalimun li nafsi aun kanila na kanya ginobaran nila aun mga kanila magpakain ng nisab sila rusa aun ning kanila lang sinalawa minhum muqtasid aun kanila kitungan sadya in mga zalimin irindi in magpakahinan kanila aun kanila simusulang at inaon ni sabsipat si mamimagad nagdadawa sahabat sin Nabi miyamagad kanila wayro miyakadadakan sin Allah subhanahu wa ta'ala Nabi lang sila sahabat sin Nabi kita nila Nabi saway sila miyamagad hakalan sin Nabi Muhammad at yan nilang garawabaran nila aun ning kanila ini wa minhum muqtasid in kanila ini magpakain ng sila si makawajiban kanila reakan kanila sin Allah ta'ala sa aun mga makro magpakahinang nila amo na sifat nila sing keban muqtasid magpakasud sila makro iwan sobre mubah
wa minhum sabiqun bil khairat. Sa pinakadabes kanilang sinallah amon sila ri kaunahan mang magamal ibadat number 1 ning katan. Nam biidnillah amon ini mga sahabat mga khulafair rasyidin, mga sahabat matuto sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amon ini pagano si mga ulama, hada huwa alladhi ya'malu alwajibat wal mustahabbat wa yatrukul muharramat wa makruhat wa ba'dul mubahat min babil ihtiyat. Amuna sila ini minang singkatan kewajiban, iminang si mga mustahab afdaliya labi mas marayaw, limalayo pa mga haram, dialayuan sampil makruh, sampil mubah. Paglayuan nila bang ingkaw na lang nga babul ihtiyat, precautionary measure. Bang makasobre mo ba mangi, sampil mo ba rin sila sumud. Amo na ini mga sipat si mga sahabat, mga tayo mga udara kami Islam, biyaring kusog sin iman si mga sahabat, ang kaning katoran sin kabuhi nila katanan lamusuod, miya makat sila bitikan sin Nabi. Ang kan nakayanin Nabi alaikum bi sunnati wa sunnati khulafair rasyidin, bang kamulong yung mabaya umupi magad agad kumasunna ko ibang sunna si mga sahabat ko. Tayo manguda kami Islamin mag-ingat kita ilmu, bang imaksud ka mag-ingat ta ilmu kada ipagabutin ilmu tawiro nagumpatin ilmu. Naam, bukunin ilmu magpakita kita sin syahada, bukunin ilmu magadbo kita uno kita jami na nga bukun beto. In maksud sin ilmu biutang kay mo sin Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Amun ini sifat sin sahabat yun nga jamiah. In sahabat yun syahada. Sa in sahabat long sin Allah taala bang nila karungugan in ayat sin Allah sumung in iman nila. Ikakusog sin iman nila bukun ikakusog sin takabbul. Nari nga mamalagot takabbul bang kunin ng naguro amo maginan ko sara tasri. Long mininistehsan. Bangin malaikat nag-comment pa Allah ta'ala, correct pa sabing comment nila, inagisin Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, aong kaingatan ko inyo kaingatan, uno isabing jawabon tabang kita humarap na padarat sinuhuli. Bang kita yasuusin Allah, may ko naginang simbida. Ya Allah kirayaw, ya Allah marayaw, istihsan, tiyumtum na may pagmaulid sin Nabi, kirayaw, imaksud namin ya Allah, bisan kami naginang taksis mausim, waktu ini, karena ingkay magpatumtum sin pagkabata sin Nabi marayaw. Sa way nila kaingatan, mga apik si mga miyama kadakap tangan niyon, tumtuma. Nagtag na, in Nabi Muhammad, in lasa sin Nabi Muhammad, minsan ang buok tikang, ikasuk mo pa si pagangan ko bagto sin Nabi. So ibiatin rule sin ulama, in daur sin ulama, minsan ang katikang paghangan magtinumma mamman sadya di makasud nga mga wasail mga dansin syaitan tumtuma nagtag na impagmaulid lang si mga kaiban ng Fatima na Fatimiyya sa nagtag na ini tay manguda ka may Islam impagmaulid ini impanag na ani magpatumtum sadya wayron pa ihtifal way pa timarang ini ihtifal in Nabi Muhammad kahatihan niya ini kahatihan si Nabi Muhammad kano nagtag na impagsirik ka waktu sing kauman no. Iningat ti iblis, iyan sila iblis miyatay maniwad, tumtumun na tulong iwad, tumtumun na to iwad, jikir-jikirun na to biyayan, tumtumun na to yung pagkabatahiwad, mangmatay hiwad, kano siya mati, tumtumun na to, sample generation, baada jilan, generation after generation, sample, nag-celebrate na sila si mga kuan hiwad, pagtumtumun, sample, yutangan nila na hiwad barhala, na ingkatan responsible, hindi amon tagtag na ini. Minsan imaksud mo lang mo nagpatumtum sadya ko nag-idaja, mataod, kita nyo wenji matusin pagmaulid ini. Panagnaan nagpatumtum sadya, pagubos nagpatumtum, miyawot pa hetifal simo, di matong sampila wakto aon na mga manusia pagtuhanan ni Nabi Muhammad. Awakto si maulid. Di nga makida si mga sufim pamaham nila bangin maulid dumatong, inabi yaun. Biya Allah ta'ala nakajat. Mga inikatan responsible mga sila nagdaawa inihinang namo pasalinangon sila dalil si mga ini mga miyalad kanila ininangon sila dalil ikaton jari niya nang kan kita suwon sinallah Allah mahuli o kamo mga guro namo bang baha kita niya suwon na sinallah Allah mahuli uno ba yung sambagon na to may kamo naghinang sinyan inagiyon tayo Allah kirayaw ininistehsan kirayaw ya Allah marayaw siya di matua marayaw. Sa way takita uning kangian di maturito na inang sabab na kada nakasuring kewa ng pasirik. Uno mayroon takito kebayaan. Way tato kebayaan. Sa nakasud sila. Instead roll tari pagangan sila. Misan sibi-sibi ikasud pasirik. May nang sabab makaukap din unin lawang si syaitan makasud pasirik. Pagangan ta pagtuy. Inang tapesaran ta.
Imaksud tala mo magdawa na may sa tusan imaksud magdawa sadya sa mga kaibanan niyaon na inang sababing pag-ini sambil makasud sila pasirik unin jabon tadarat sin Allah. Ya Allah kirayo, ya Allah marayo. Maray mayan kita sin Allah. Ya kau ipon kumaingat na tu'y kuring kako. Mayta, aon tu'y kaingatan mo way ko kaingatan. Pasal mang ko kaingatan magmaulod pa nabihi karayaw. Kaya agad ko na hukuman sinakam Islam. Sa imbariman tuan, kaya sipat si mga sahabat, bang ilmu ra grabe laom sinilmo, impag iman di kasihuan, hanglup impag iman ta, hindi ka to nagdadawa mala sa panabi, sa kato kita mating kabuhi, pang berin niya makadanabi. Why sambi si mga sahabat sacrifice anak inama nila, inina nila, ingkata nila, karena Nabi Muhammad, sampilbaran nila. Bangaw mamuhi manakit ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinang unilaw nindakan si Nabi way sandi nga mga biyakato siniman si sahabat kuno ni nimantay ni hanglop makuyak na kita makapasimbitikan si mga sahabat sa tuwan ni mga sahabat may talilaway na hinang ini unoy mga sahabat hindi may nga ilmo bukon tuwan pasarin Allah ta'ala pini sila sin Allah ta'ala preserve sila sin Allah ta'ala rin sila sumulang nga Nabi pasaratayin kiyaptang sin Nabi agad ka masunna ko iban sunna sin kulafay rasidin kaya ingatan sin Nabi niniwahiring Allah yung mga upati na hidayat sin Allah na may tayat to pasaliin mga sila ini ang kan sila mabukahi minang birasin hinang si mga arba madahib ibang mga mazhab yakan Imam Syafi'i Ahmad ibn Hanbal Imam Malik ibn Hanafi in jawabun singkatan ulama ini bang sila subun may takamuhiminang sinikarayaw yaon asa pamaham sing kaibanan inakayo nila ya Allah masipog kami pa Nabi Muhammad himinang kami sinway niya riyakan labi na ya Allah landuin sipog na mo kay mo Tuhan na mo Rabbul Alamin inhiminang kami way rumuriyakan mabuka kami kay mo pasal tiyumtum na mo ingkaptangan mo Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Waktu nilang sinala sampurna ko na kanina kamaniyo, jukup ko na kaniyo, yaunin nikmat. Ingatan na mo lang ya Allah, injukup kay mo, layan kus wala ziyada. Di kalagihan ganapan, di kalagihan dagdagan. Amo niyatin sifat sinilmo. Ang pakumbawa, di makabbo. Ingatan namin ya Allah. Minsan pa ya Allah pamaham na mo inihinang marawistehsan. Mabuka kami Allah dumagdaga dakala jiukop mo nin sara. Allahu Akbar. Amon inihinang sin Nabi. Amon inihinang si mga sahabat ang kaniyo markatta bamukwak to mga sahabat. Magsambahayang sila babakawi. Inapasun nila tabarruk. Pasalin Nabi nakasambayang asaong kahuyaon. Inang si mga sahabat doon na jasaong ko'y magsambahayang. Ini nang yung markat na pagdungog niya radiyallahu an kaya utod niya yung kahoy baya Redwan imbaya Redwan kalo kisalam sin Quran kaya Redwan sinalay nagbaya hababa sin kahoy yaon ang kanya ng baya Redwan sa iniingat yung markat na magsamay dito na jasam ko ya sumay ko magsamay ng jasam ko ya tabarruk kumawa kami barakat pasalin Nabi ri magsambayang kaya utod sino markat na radiyallahu an mayta in kabuhan yung markat na makahinang sabab tuwan magsirik amo yatin lo sinulama paghangan niya minsan sibi mamandi kasudin pa mga sirik biasin hinang yung markatap yautod ni Mayta mangituay niya hinang imano siya sampil pagluway-luway pagtagipunan na yung kahoy pagtagipunan ng kahoy pasalong sinumad yung ukin na binagkaptang ingkatan dia doon niya malano amore malumi ni mandiri pagsamay makbar kubul iwan hammam toilet ingkatan ni manjari ko magsambayang musalla sa inka nila nagtaksis pini nila na din sa kahoy kaya uto di umarkat pasalin niya tumay ng sabab makapagsakuto sila ang kanina Nabi Muhammad before siya miatay dara niya pagbalik-balikan la'natullah ala yahudi wan nasara ittakhadu qubur anbiyahi masajida li'anab sinallahin yahudi wan nasarani mayta inang nila yung kubur si mga nabi nila pag-iibadatan ang kanin Nabi daran sa magyan ng mga sahabat iya kung magulo kamaya kamu mangliulakad tumtangan niyo in mga zaman na kauna lianap sinallah pasasin pangliulakad nila Nabi nila di makadasara in Nabi Muhammad sampil iyan niya long ya inni anhaakum an dalik liangan takamu ang pasimen ya Allah long ya Allah la tajal kabri watanan yubad wa istadda gharaballah
alal qaumi ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Iman sa ya Allah, ayaw mo lang niya hinangayin kubul ko, biya kubul pag-ibadatan si manusia. Pangayong kutod kay mi Allah, pasalungin Tuhan Rabbul Alamin, lando induwal niya mga sila kauman hinangin kubul si makanabihan nila pag-ibadatan. Nakano nagtag na ito, tumtumo ning kubul, salawaton pagkato, paglukay-lukay piya ngayon ning kubul. Diayan istasin saitan, ang kanindaur sin ulama indaur nila, inangon katan paghangan. Minsan pangan nangantay ni Marayo Estehsan. Bang mahinang sabab wasila wasail. Ikasutin syaitan matupahinang mahinang bukon syirik. Syirik asgar panagnaan sampil mahinang syirik akbar. Suwayin daw sin ulama paghangan ini bang kita tud malas sa umma. Biatin rule. Biatin ninang si mga sahabat. Ang kanakayan Abdullah ni Mas'ud. In mga sahabat ini ikhtaruhumullahu li sohbatin nabi wa ikamatid dini. Sila ninimpini sinallamay ng nilalumbang panunin nabi pagpatindog sinakama fa'arifu lahum fadlahum. Ingatan nyo yung kalabihan nila lang Abdullah bin Mas'ud. Wattabi'uhum ala atharihim wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa siyarihim fa innahum qalu ala huda ahlul mustaqim. Sawon na lang Abdullah Mas'ud na ingatan nyo yung kalabihan si mga sahabat ini, angarin nyo sila, ang mga bitikan nila, iban gunggong tuod kamo magada mga sahabat ini, udain-dain ning kaya nyo. Iban lang yung mga pangadatan nila, iban din nga mga sira nila, sabunalin sila ni halom hidayat mayta. Kaya luki salom Quran yung kalabihan nila. Magduwa kita alam sin Quran, ya Allah imubutangi kami. La tatsal fi qulubina ghillan lilladina sabaquna bil iman. Ay muutang yung pangatayan na mo, igil na mga sila na kauna kamo kapag iman. Amo na ini mga sahabat, at ay mangod na mga kami Islam. Nakaulian mga tayo mangod na mga kami Islam. Makarila ko example kanyo, bangin dalilunta ulama na lawong kita. Itifaki mga ulama. In ulama magtasob kita ulama haram. In ulama bukun siya dalil, umajat siya dalil. Nam, sa inabi Muhammad inaginiya, puas kulong sinabi, ikaw malong agad ka mo mga sahabat. Allahu Akbar, ang pabiyaw manganal kita, kumpiron takunin pag-iman sin sahabat, iban sin mga sila nagdadaawa, yung mala sa panabi. Hambuk-hambukon ta, bang biyarin, stadion ten life, Abu Bakar, Umar, Uthman, tartibon ta, maratibon ta, mga live si mga sahabat, ang pa stadion ta, habyali, ang patay kumpira mga ulama, nagdadaawa, inaginila ininihinang marayaw. Sa way na hinang sinsabat. Ang pakita mga nalmarayaw, haunubahin ko rin kini. Amunin nakisin nabi khairul kuruni karni. Sa rayo umat ko, amunin umat ko. Azaman ko, summal ladina yalunahu. Uwas next set to, amunin mga tabiin. Summal ladina yalunahu. Nung sinabi pa ko set to, next din nga mga tabiin. Atin na third generation ini. Di malawong siya pansin nabi, di malawong ito ini. Isiyo, sahabat, tabiin, inatba, tabiin. Amunin pagtakon sa lafus salih. Wasin inilong sinabi khalaf, hindi na magtunggakali, di nagimo ang parakala bidaha khalaf. Banga salaf, way himua, pasalamunin imbita sin nabi, sarayo-rayo umma, amunin umma ko, amunin sahabat, ustabiin, ibas students in tabiin, athba tabiin. Siyubay nakaran ko, sila ini ito, dengan mga parakala khalaf. Ikaw mo ni mamayta, ang kanilang sinabi na kami Islam, inumat, mabaki kapilang tagto, na so yung mga simangas inabi mo si mga sahabat, ya Rasulullah, hinangon na mo bang jumatin waktu ini, lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, agad ka muhaw ako, iban sahabat ko, ayaw ka umig dito. Nam, ang kanin kahinapusan maril ko kanin mga misal tayo mga kami Islam, bang ingat daway roon makatong magpaingatan kan iblis. Intanda na iblis, iningat niya po nung katan Allah maalom dun nyari ikato kan iblis. Na siya rain impya panjari sinol di man naglukat fa Allah. Bang mo kitaw nin hudja iblis aun dalil katan. Bang tapyag hukum diha dunya mo na kasa nagpaon kita dibit diha dunya. Iblis korek, philosophical way korek iblis. Naita, iblis inlukay ni piaglugtuan makawain rangkoy o may nang sa general. Diya kasi Allah nagakadiban Jibril bunuunin mga nagsirik pa Allah. Naabot niya rangko abid di o matasin darajat niya pag-uus di matungin private ti Adam pasudjuron sin general. Bangkorya dunya rikono sinakal. Inlayo sin lugtuan sin general yung mahinang sabi akong pag-uus bigla pasurin private pasudjuron. Sa iblis yusal ni nakal niya nag-explain pa siya alom sin Quran. Inagaya Allah pepandarin mo siya rin nga lupa dingatin inaku pepandarin mo rin nga lawa mas marayo ko rin kanya ang bukaya tiyan ni Allah kita bay sablong ya Allah ya dan piatas min darajat niya rin kako.
Mabaya na yan ya Allah na lang, hindi decision mo, correct sa ina ako. Pasal may kita ba sa binibidensya, ina ko inibiyari. Subhanallah, hindi niya naglukat Allah Ta'ala. Ang kanin Nabi magpangayo siya, long ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi wa na'udhu bika min ilmin la yanfa. Ya Allah, dili ako ilmu magumpat, iwan palayo ako ilmu amon di magumpat. Pasabang ingat daw ay makatukan iblis, puno ning katanan lama. Sa ingkata iblis iningat niya na ng sabab kya bungsi ka na sin Allah. Nawang takya ini mo iblis, pag inang kita sara, siwayrong kita reakan sin Allah. Na'udhu billah min dhalik. Palayong kita fa Allah, ya Allah rili kami ilmu, may nang sabab ikas kung siniman na mo, may nang sabab sing kaagad na mo pasun na sin Nabi, ayaw mo hinang sabab ilmu hiril mo ka mo ikasulang na mo ha Nabi, iban makahinang kami sara away rundi akan si Nabi. Amo niya to suway indara na tudahon fa Allah subhanahu wa ta'ala mga tayo na mga Islam, makat kita sifat si mga sahabat ini, na tumtuman yung mga tayo na kami Islam, yato hinakikat niya na magpatumtum-tumtumin kita niyo, pangayin ko kanyo, pagtafakkur ka umarayaw, panganalan nyo marayaw in lecture ini di nga mga kulasa sa dyan lecture ta, maman sa dyan kahatian nyo, humajat sa ini mga 2 jam patujam, pat nyo kahatian tod, sa pangayon ko fa Allah subhanahu wa ta'ala mura-murahan, kaya hatihan yung lecture ini, wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.